Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises PMFME scheme Mahotsav haka apratrik leber klarki kerpang local food processing ban entrepreneur na benta hinong seng kamna jong kilayo jikan toy lingba kanika scheme PMFME Mahotsav nakaliang u officer uba MD Shadap uloong bakani kayo kadai kablabu kerpang na benta kitu kiblayo ya kanika scheme kadai kabla sangna du usnam arhaja arpo bat kalayat mentala sansnam uloong ru kanika scheme ka ai khamtam ye kitu ki entrepreneur kiba dang shustang ya ka kam bat kanika scheme kawan lingba ka Ministry of Food Industry ha Meghalaya ka nodal agency kadai ka Directorate of Food Processing but dan hapo ka Department of Agriculture and Farmers Welfare. Shu ulang kani ka scheme kay rap haki babon ki benta kaway kani ka credit link subsidy kabay hadu lai percent ka subsidy but nyarap ban penyo ya kani ka scheme but ki dan ki district resources person ha district ban nyarap iki brio ban apply ya kani ka scheme link ba ka portal. Uloong ka siding jang ka subsidy kadai hadu shipolak bat unu entrepreneur uba dan ya ke budget hadu arpo hanilai polang unyo ya ke subsidi hadu shipolang uloong kadan ke seed capital kaba ni ai 10,000 tang ya ki SHG member lingba ke MSLRS bat kumba lai hajar sans pangut ki SHG member ladap ban approve bat komba praklur sanlang kapisa ladapan pelat hakani kesngi la yoru panyekran bat katu katni kinong seng lajong kibawan nakalang gishnong kilayo jingerap lingba ka MSLRS bat kumju naka scheme PMFME kaway nikini kilong kami ibana Giant Hills nakashnong Raliang iba kerteng ikong sakhi hok lamare ipen pau ya ka jingkemen bayo jingerap lingba kanika scheme PMFME scheme namar kai jingmen to shibon bat lingba kanika scheme ilayo panchna ki jingba babun jan kenthop ya ki umso ki wain bat ki we de bat ikermen lingba kanika scheme PMFME ba inyo shushu pan penhe ya ka kam na jong bat pan yo ai kam lang ki wei Memories Asmara, Mas blog Masun Road, tingi SSG member na aradongan, tingi mga yarap ki china achar ki PMFME yarap yo loan ka lai koja, tinga stang nasem tu saw ngala stang la chisnem ngala stang ini business, tinga la supply na ko asamru. Dia menta lawan kumni arsin ngalawan na ha noksai ngalawan lawan di te menta bacane ngalalong arsin tinga la hai la di bah mentaro biang pi dala yo yarap bah kini ki nong ka food processing la yarap yang kai ka yo kuntu ngala lawan training na nong dungi ado mos tiawari
ngala wan chim training hantu tengala de training da arsian ngala de training yo na food processing tenga dang itu ki FME dang itu ki ngayo lon batka SSC lon ngala FME ngala yo laipo haja tenga SSC ngachim lon sanpo haja ayo mengalak bu hang lakbu ne songadam samaka de songadam de ruram mo samaka de tekel jonga dengan lai songadam samaka sedang ini dia sial telong napo manusla ki pali training yang secara artisi tinggali training secara artisi dalai secara artisi ten cita ka ro ngamla ranjit ka yati ka kamsti ka mesin juga ngasim ba ka mala bisna yo no asyar tinggali training secara artisi nadu sedep arajar pra tentang si poi saying ban thung ro slim ban tray gini kam long slim ne te kita ro ngamdon ke ro ngamdon tentang ka wei ban sim ta wei kyo nasdang ban si dia tau so phan tapi te nasna ko mo poi na ta te long chulong la ka long to so phan te ta long to so phan hadin ken ki ba leng chulong sudi bai ngatang haying bai jadi banyak tang haying dan ta hadin pan dalai ceblok pat ke aji yarap ngablok te ngalayo ban ti ya ki kiu ya ki jinglon kampar layo lot kana ke aji yarap lagi sajuan pe ki sajuan jingo yang ngana ke jing sina jo nga namarwa ngapor training du ki phahin ablok e naposin kami olah banding cuti bajing tabadon gibawan simina dukan to gibawan napo kami cuti ya dan napo dong tengur kamentali teh pedusla secupa kini ngawan ayu ta sekali ya pedusla ya cai bare snau jangan na snau reliang ka blok jangan na la sken blok temta kasngi ngiwan hane represent jongka PMFM scheme tamar ngala yo ega scheme jongka PMFM te nakaniga scheme ngala yo alak nyap san hajar te hak ngala pendan kam saga mesin te sedang pade ban snai ge yeng te hang ne ngala wan ra ye ga wan le ye ga food processing te kum ge food processing ngala le kum ge ashar ki juice ki candies beper ki juice ro beper ki pickles ki wine ki jam nak candy kum ki candy ru ngale somar leng candy ta hagapor ayom jong sapok kasi ngale sapok kasi syang lajang jong ne usok khalam ru ngale yo candy bat ki soru ngale lawe usok ngale proses na bonca ki jengbam kum ki jam na kum ki ashar kum ki candies na we usok ta syang haga ayom jong kisok proses yaki niki majong abro na madon kisok ba syukai na klau don kisok pade ngada ngidon tang nak perhe don pade bengathong hina kum gini kising combination rai pade ngathong nak perhe proses degi jong ngabe kimat degi jong ibat de local sos ngidiot na ya ba kam ngala sedang arjar kakandai ban ngala pas training la RRTC te menta dang la khmat bun hagi training ngala de certificate bun ngala de bio iki winding ngala de pas training hane IHM paga certificate ngala yo menta ngadang persyang banle ya nega first exercise license jong wai lagan ni scheme jong PMFME ngas ngashibun ga ajing rabinga namar ba nangkong shap bor bangas nagine ngaklam dadon hare kita gi kum gi container nane kum gi negi ki basket nane kum gi negi syang kriya ban thabi giso te hakapor bangala iyo ya kene ka scheme jong PMFME ngala iyo ban thiet ya gi negi mar banga ban don kami ke tes ka weru machine ru ngala don te ta ka yeng ru ngala dang kham don ba store ya gi negi mar jonga te hadin bangala dep siu ya kene ngakwa syo bakin ai so yang ngakam he ya kene menta na mga dang he ke business jonga
nga kwa no iki ban ai nga kumba shpaulak ai sejera lon bangayo jong ka PMFMA nakaling jong nga sang shibun ka sukha nga ban apply na mala don ikong imi ba dai ha horticulture jong juai te ila wan ba shay yang jong nga ila phone ba yang nga iwan hayin jong nga iwan apply yang nga sa di man sanru ila tip hay nga takadaw kila khari nga ban apply kan ka scheme ta kanne ka tray kanne ka kam bangale ko food processing day tang mga marway nga don ilok jong nga ibayarap mga haka beper kumban ra ikimar kumban baik sekper sa leng-leng to ta don pades kinang tray jong nga kumbalay ngut sangut teng don haga babon kam nga khot sangut teng bande man la kasngi gila don kinang tray jong nga ar ngut te mga barilak gila don sangut hagi sngi ngina tray ma jong nga pade nga namar nga la don dukan hi kedukan jong nga ka balang ha jansurak hi balang national highway te teng pade nga kumne la don exhibition nga le exhibition te don bade bangayo order namar nga la le sa bar state ro nga la yo order commission rai te nga shile ikir ka sport pace ada ka pit post nane bat ka general post ro kumto shang hakar chukam kwa jongki trai ba pha yo sunrai nane kini gi ma jonga te nga shepi le yaw kumta te teng pade nga pek baik kumto si dorjan baik kumto nga le go ba isdukan Skill mata skill, jadi bawa tiba tak sim ya ke skill, jadi kita beneficiary jom ke PMFME skill. Karena pedang kita ki beneficiary, kita kumba sispa, hab pendang yang hadu mentah kita lakin ini, kita bun kita ni sedai yang sekarang, dan ini kita kumba beri fokusan ini, karena pedang yang kita niji long ikut itu, bat ikut lagi kuat benda sim mentah ni pun. Indon ki beneficiary ki barang syukir tang ki machine tempat proses. Indon pat ki kerja beneficiary ki bempat da snowlong ban wanra ki mar jong ki. Jadi ni kata long kinu ki bala kham ki bakwa ban sim bentak ba ki snow ba ki lala ban i se partai ki product jong ki ya kita ni khat ki batik kuman ni. Nalor kata ro kini ki SSG ki badai nagi self help group naga MSFLS kala identify yaki bat ka wan yalam yaki hagani ka jaga makat nungut ki dan ba life home ki ke entrepreneurs ki belayo yakani ka subsidi lani yakani ka scheme ki belasim bawan ye simantah ni abi di bat ya ka jingwan jongki ni sio nakta ya ka ba plus ni jongki hangiru ni sio dan ki ba wan arngur laingot ndrei kat kum ka guidelines ni sio tang yo tang yo way right tingi confident man ngene nane kidon em kapalan se ban organize se kambun sweet right kani ka de kat kum ka initiative le ne ka guidelines ni aga baki pelong kini ka mahasab ka de ka tang chisni mat kani particularly ka long ba for a widespread awareness program di nibu tang chisni ka ban pelong ndrai ni ki port kimbun ma ki wei ki organization ki ba pelong ngum ye kini exhibition ki fair nagi tur naga poch ka por ni invite ki bala shemi kini ki scheme ni shat pha ye ki shi gitu ki ta ki dan ki ba aski ki dan bala ski tak ndrai particularly ye kini ke mahasab ko ba detang sisni ni hable hi ba sisni ta kene ko in ni ka awareness ataba ni ai ka ban pat saprang su ye kini ka sepang gani ke scheme kan ke PFME scheme. Jadi ni kata dah ki berok bawan participate ni ki datang ki beneficiary, tak ki belasim di gani ke scheme. Kata kedai ke away ke kampung ke capacity building, ni ai ni ki training di dan ki training partners away kedai ke USTM, away kedai ke Ascensif Censure kini ki training partners ki bangilan panel
bagi training saya kini entrepreneurs yang ni leni kini bila apply ya bila apply nangta kinda ke training yang ki kendala kayak tolong ke South ni leni sans ni hadin kita akan sedang serupai pakai agensi ke ban evaluate dan ban assess ke training jadi ini ro lale kini training partners Poidip naliang ke dari tri jong ke food processing kadang ke skim ke bangi banirap iki ke bagin hit ya kini ki packaging materials kayarap ado kumba 100% ban hit ya kita ki packaging materials ke long ki jar la ne ke long ki bottles la ke long ki pouch gino ki jingsong bagi tua iladon ki list ke betrong ban ke bagidan ki packaging material buat bakila ban apply lembaga website jong ka DOFP nangta kita kidor ngila pi bat na undu vendor bakila ban fit na kenu ke brand leni company hadin kata apa ingin sa di kilik siu bek leni kilik sim na utu vendor baki kwa ya ka 50 ya ka stang don maki kin siu chu directly chu tu vendor bat ka stang don bat kan siu ke government tu vendor Jumbang bakila pernah. di ke mandi jong ke dari tri hi ke long banirap iki kumnoban kan hika iki ban ai ke teknologi kumnoban proses kumnoban penmi bat kunjuru ban follow ya ke FSCI standard ha la ke deh ke hygiene dan la ke deh ke way of processing di mereka market pat ke long au ke babun hi ki bentang isa ai ki kum gini ki platform aku bagi dan kum gini ki exhibition lagi don ke buyer sellers meet lagi don gino ki way ki organization tu pelong ye ki fairs jong ki lari ki ngi set pha ye ki entrepreneurs jong ni kede kita ki kom bangi connect ye ki way pat ki